čoveče. Ovo je sve suvo i literaturno, be. Znate li kak mi se prevodite, be? Go gledam one Black Hawk Down i ono jauva po radio stanica i mika ne helikopter. Hey, the skinnies are coming. Vola, where the fuck are you, motherfucker? The skinnies are coming. I dole preveduvat. Odete podjavolite. Dođat ovije glamnenici. Ško razgovara takave glamnenici, be? Na jedan drug film vika This is my bullshit economy. I dole preveduvat rasipano stopanstvo. Как je ti iznervira nekoj na semafori, garante mu vikaš gospodine, vi me udrite odzadi, odete podjavolite. Ovo da razgovara takav, bre, čoveče. Zamisli, go gledam stalno, sigurno ovde stand-up comedy, svi te znaju